Ary zegny erreur antsika am'zao ty. Olo koa fa mahehay mikorana, zo ataovanareo ministre. Amezanareo toerana fa igny mety olo ilaigna. Tsy olo mahay mikorana tompoko no ilainy Madagasikara. Eo re mandreny zao ki zandry rahalara na bavy jiaby ato zany rex podcast mety fahinareo fa za eto zegny presque jeune fo zegny ndraiky problème jeune zegny presque rakoraniko eto ke zany any zegny invité zegny olo araiky ikoragna raha mikasiky situation misy eto surtout amy domaine politique karakory anao tsendriky. Ya, faly magnano mbola tsara atsika jiaby agnatin'ny tokantragno agny. Kety Andriambololoniaina agnarako, vice-présidente nationale ny antoko leader Fanilo. De ankoatran'izay managna casquette hafa ihany koa, présidente nationale ny association sororité and charité Madagascar. Ke dikan'izay koa ikoragna politique zegny eto tsy midérange anao feky. Tsy midérange satria ny safidy ny agnano politique zany zaho tam'izay fotoana zay nanomboka tamin'ny fotoana ny anarana teny amin'ny université de nilomagno tagnatin'ny politique zany nanomboka tam'izay ka hatram'izao. Dikan'izay basy koa karaha zegny arosontsika tsara basy koragna fa satria manko matetiky olo zegny surtout zegny mbola jeune tsy magneky ikoragna resaka politique io koa fa invité ko tegna ny invité nao mihitsy zay le sujet io zegny de anao niambo mbo nagneky tegna nagneky hoe fa atsika ikoragna politique donc atsika jiaby niaraka nahita raha nandalo teto ya présidentsika zegny niala de nisy raha naronaro zay nandalo ke question anaka amizay zegny d'après zay za magnaraka hoe situation misy depuis zegny za boka mbo tsy tagny tamy 1972 zegny mbo tsy fa tagny fa nisy hoe fa président tsy lany mandat direct fanadoso nitohy raha zay jusqu'à joti est-ce que hoe fa le mpitondra tsy mahay mitondra vahoaka fa sa le vahoaka a Madagasikara eto mihitsy tsy mahay andesigny tsy mahay andesigny mpitondra zegny araka zay fahitavanao situation misy mahatonga président avô tsy lany mandat miala e raha janao mampianina zareo fo joti donc araka fahitavako izy. Histoire moa ko izy ambaranao zegny histoire satria tsika jiaby zegny niaraka niaigny azy ho antsika génération ko zany nahita nanomboko tamin'ny 2018 tagny zany antsika tegna fa active be tamin'ny resaka politique nahita jiaby ny raha jiaby nandalo. Tsy nampoiziko questionnao zegny satria vu tegna mbola tsary nisy olo ny exposé an'izay taminaka satria olo jiaby zany atreto pour tous les problèmes qui se passent à Madagascar dia magnometsiny indrindrandrindra atsika tanora zany magnometsiny ny politicien zany hoe manjary raha io tsy manjary raha io nininy problème tsika jiaby io zany c'est la faute des politiciens kanefa magnontany anao niany ty magnontany hoe est-ce que izy io ma zany mpitondra io tsy mahay mitondra sa le vahoaka indesigny tsy mahay andesigny no tsy mahay andesigny. Za tsy hiditra am'le hoe le mpitondra tsy mahay satria tout le monde l'a vu atsika jiaby niaraka nahita. Ny erreur ny mpitondra répété eto tsotra hely misy rangatagna olo misy raha revendiquena io tsy luxe fa raha basique. Anao na zazamena voateraka nomaly na olo be na misy pouvoir na tsisy na au pouvoir na tsy au pouvoir raha ilaigna c'est fondamental ny resaka jiro sy rano. De nitaky olo reo satria nagnino tsy afaka mitady vola izy perte raha jiaby atao agny satria simba le activité. Coiffeur zao tsy afaka manapa-bolo satria tsy mandeha jiro. Ho an'olo magnano resaka réfrigé pêche tsy afaka satria simba le raha. Maro loatra zany le problème nateraka ny tsy fisiany électricité ta Madagascar eto. Au moment ny olo mangataka zay ty mila jiro sy rano. Ino raha nameno mpitondra? Téléphérique. Dikan'izegny misy tsy fitandrinesagna atao. Mikoragna vahoaka zay mila zo, zay mila zo, zay mila zo. Fa
io zany karaha ataonantsika zao ty niteraka misy fomba avaratra agny, fomba fivolagnana mivolagna. Tsisy olo magnome vato mafana zanaka. Fomba fivolagnana avaratra zany. Fa kanefa, zegny vera iainantsika a Madagasikara eto. Zany hoe ny mpitondrantsika eto zany manolo manome vato mafana vahoaka. Yeah. Idirako lalindaliny, misy erreur maventy apetraka antsika satria matetika olo koa fa mitazogny pouvoir ataontsika fa ray aman-dreny. Non. Za tsy d'accord amizay satria ny ray aman-dreny tokony hipetraka amin'ny place ray aman-dreny. Izy koa mipetraka amin'ny place na ray aman-dreny olo mpitondra reo, tsy magnano jamba, tsy magnano maregnina amin'ny raha marary vahoaka zay nametraka azy teo. Fa tsy mipetraka amin'ny place maray aman-dreny zany reo fa mipetraka amin'ny place na mpitondra. Kidy mpitondra, zay raha mety aminazy no ataony. Fa tsy zay raha mety amin'ny vahoaka. Nefa adignotsika fa io fahefagna io ane, vahoaka no nagname azy anao e. Amin'ny fotoagna angalany vahoaka azy, anao tokony vognony koa. Fa afaka alainy vahoaka aminao io. Hikoragna amizay koa zany any makasika vahoaka. Vahoaka maro loatra zany problème iaignan'ny vahoaka, lasa passive atsika amin'ny raha jiaby mandalo. Atsika mieritrerity normaly raha jiaby iainantsika, normalisentsika ny raha tsy manjary. Vahoaka hozahako misy problème, misy raha ndesin'ny vahoaka satria nagnino tsy ampy éducation namiagna vahoaka. 4% ny taux d'alphabétisation à Madagascar eto. Nen'olo zany mahay mandroso, olo mahay raha. Nentsika efa somary karaha hoe miemotro. Au contraire ny olo mahay bado. Satria nagnino, zay olo mampianatra zanaka, mandefa zanaka andafy aby jiaby. Magnino ma izy io alefa andafy agny? Satria haintsika fa ny éducation amientsika eto ane tsy manjary. Ary ireo mpitondra fo ny tegna chef be ny fandifasagna zanaka à l'extérieur. Dikan'izany, ils sont conscients hoe vato mafana ane amiendreo vahoaka io e. Tsy amiendreo zanakandreo, donc misy 2 poids 2 mesures ao. Izy koa fa ireo zegny. Ireo mahay mivolagna, mahay malahelo, mahay zegny hoe maro zao ireo tamin'ny fitondragna teo aloha teo magnano mitabataba amizao ty hoe fanonganam-panjakana, zegny hoe fognany zegny hoe. Zay raha ambarandreo. Fa taiza ireo tamin'ny fotoagnany reo zanaka reo, zandry reo, misy hatramin'ny zazamena vava maty. Matina ino? Matina lacrymogène. Zazamena zany tsy mahay mandeha grève. De karakory amizay zany fomba tsy anagnanao alahelo amin'ny zaza qui n'est même pas responsable. Izy koa olo nandeha grève baka efa en connaissance de cause. Fa misy olo ane tsy nandeha grève fa tagnatin'ny tragno ny tratrany gaz lacrymogène. Tagnatin'ny trano izy tratran'izay. Donc zany, za koa zany ty volagna atsika vahoaka koa. Atsika responsable. Maro loatra raha tsy ampianarigny atsika, droit-ntsika tsy ampianarigny atsika. Beka magnino? Beka atsika indesigny amizay raha tiandreo hitondrasagna atsika. Ameko exemple tsotra anao. Atsika zao ty mahita. Izy koa fa misy, tsy haiko, misy borne fontaine amboarigny. Président de la République qui inaugure des bornes fontaines. Mais à Madagascar fo misy raha karaha zany. Et le comble atsika vahoaka magnano merci président. Am raha jiaby mandalo. Mais merci amin'ino? Anao teo hitondra teo. Devoir anao zegny, responsabilité anao zegny. Ary anao magnano izy io tsy gratuit. Io tsy acte de charité. Fa anao payé. Mandray karama izy io. Ary indrindra. Pour tout le service public bénéficienao io ne anao no payé. Io tsy bojo. Raha jiaby io transaction. Nalaigna amin'ny irsanao raha zegny. Amin'ny fotoagnana atsika mahay hoe piasan'ny fanjakana tsy piasan'ny fanjakana tompoko fa piasam-bahoaka. Donc nous sommes ici ho an'ny zahay piasa mpanjakana ty zany handeha hanompo vahoaka. Donc tokony ampody raha zegny fa maro loatra ny miengitrengitry. En place, normalement tsy tokony ampy geste fa tokony hitondrasagna fanetrentegna. De izay raha zay zany le éducation zany no tegna
tsy ampy éducation amiantsika vahoaka no mahatonga azy amiantsika kovety ely araiky niany. Est-ce que kovety araiky mahavita fiaignanao pendant 5 ans durée-na mandat araiky? Ça représente quoi? Asa mavaly zay fanontaniana napetraka. Mavaly tsara izy. Fa misy raha amizay tiako idirana elo hita amin'ny raha volagninao teo hoe fa par rapport hoe fa rô volagninao misy fahefagna rô mitondra zanaka iko fampianatra zanakandreo zay tsy ampianarindreo Madagasikara eto. Fa ampianarindreo andafy agny. Zegny any la plupart ndreo ministre io tegna hitako agnatin'ny raha zegny hoe zanakandreo tsy maintsy Madagasikara rô marary zegny tsy tagna Madagasikara eto même rô zegny misy sasa fa tsy tipetraka eto feky zay. Ino mantony mahatonga hoe fa zanakandreo tsy ampianarindreo eto. Marary rô tsy magneky mita eto fa direct rô lefa mandeha andafy. Ya, nefa amizegny rô mivolagna fa eto misy l'hôpital Mpanjakana. Na ino rô tsy tagna ao basy nagnino. Na zanakandreo tsy maintsy amin'ny l'école Mpanjakana fa eto misy l'école Mpanjakana. Mazava boko zegny. C'est clair. Matoa olo magnano raha karaha zegny dikan'zegny conscient izy hoe il n'y a pas d'avenir ici. Hainy raha zegny satria izy le raiky mpahandro i raha io. Anao koa mpahandro anao mahay hoe bon, olo 20 ndeha miagna hany ao, anao koa mandoky ao, hainao hoe ampolo 20 randrahoeko ty sa ho an'olo 10. Anao au moment anao mandoky igny anao fa mahay hoe bon 20 lihina ao. Raha nandrahoako ty ho an'olo 10. Le olo mahay an'izay raha zay managna capacité d'anticipation. Donc zany izy efa managna solution am'le problème efa hitany satria izy olo mahandro izy mahita raha jiaby zegny. De izy mahita raha jiaby zegny efa hainy tsara hoe anao zao ty agnontaniagna ministre ny santé ne conscient hoe tsy manjary ny service sanitaire médical sanitaire Madagascar. Za zao ty fa nisy fotoagna victime an'izany. Magnano accident anao à 17h. 17h de l'après-midi. Tu peux mourir tranquillement malheur. Fa 2h, 3h du matin, zay vao misy intervention afaka atao aminao. Zay vao misy intervention. Nefa ny hôpital, chaque grands hôpitaux misy ny atao hoe service d'urgence. Haintsika zegny, hitantsika zegny. Ary hain'ny olo reo zegny. Fa est-ce que nous, atsika, za zao mandoa irsa zay efa prélevé ny fanjakana amin'ny karamako. Chaque année, mandeha misy otrino irsanaka io. Beka magnino? Andoavagna ny censé andoavagna ny service public. Mifagnaraka aminaka ve? Mifagnaraka amin'ny besoin ko ve? Raha ohatra za nagnano accident à 17h zegny, à 2h du matin zay vao za atao intervention. Nefa anao mipaye raha io. Nefa nenaka zagny ara mbola manana moyen za hipaye an'le raha. Imagine ce qui se passe ho an'olo tsy managna moyen, tsy managna couverture santé, tsy managna moyen hipayegna an'le raha mahakasika fahasalamagna. Satria nagnino? Tsy bojo tompoko. Nefa raha ny tokony ho izy araka ny lalàgna, c'est en droit. Tokony ho bojo ny fitsaboagna amin'ny hôpital. Raha zany tsy tokony ho takigna. Fa malheureusement, amintsika eto zegny izy koa droit acquis zegny. Moramora amin'ny fanjakagna ny mangala zegny. Satria nagnino? Natapy asa mpanjakana. Firy ny tegna conscient amin'ny raha andrasagna aminazy? C'est quoi problème araiky raha volagninao zegny? Firy ny tegna conscient hoe za ty ne amin'ny poste eto zany. Misy ny sasany miaraka anao miditra. Efa tsy mandray tsony. Anao minio tu as fait la queue narangonary andraigna anao teo. Nefa anao vahoaka. Nefa anao vahoaka anao ny magnefa piasandreo. Raha ny tegna izy ane, marigny raha nambarany colonel Faneva reny hoe anareo vahoaka ny patron-ko e. Marina zany. Ary tena zay mihitsiny ho an'ny mpiasa-panjakana jiaby ny vahoaka ny patron satria vahoaka no mandoa an'io karama io. Fa c'est parce que tsy zay zany le réalité iaignatsika ty. Le raha lasa mi-inverse. Io président lasa hoe anao président tsisy olona niry anao hoe fa anao milatsa président io. De anao lany io ndraiky mila anao atao merci. Hoe nefa anao miasa amin'ny vahoaka. Nefa vahoaka ndraiky lasa manompo anao. Lasa mi-inverse. Député karaha zegny, président fokontany karaha zegny, maire karaha zegny. Lasa rô ndraiky lasa tompoegna. Exactement. Ka zay moko le fiovagna. Atsika mila agnova rafitra. Atsika tsy avoava rafitra, izy koa tsy atsika mihitsy no miova voalohany. Manompo niany vahoaka mila miova satria nagnino? Atsika no vahoaka hypocrite indrindra dans le monde. Atsika record amin'ny raha igny. Firy amintsika zao ty
niaraka ny tologny tary olo jiaby regny efa ary mandeha mitady sezy na ireo niaraka tam'le pouvoir teo aloha efa hitantsika se retourner veste aby satria atsika vahoaka am'izay zany tsy managna an'izay capacité d'analyse zay voalohany indrindra hoe zay tine ampitsinjahan'olo reto amin'ny tany maiky azafady aminareo Antananarivo eto tsy anareo dikany mitsinjaka tany maiky zegny fa zay boka avaratra agny mahay zegny ino natao hoe mitsinjaka tany maiky mare zegny fa zegny raha misy ke magnontany za anao fa magnino ireo ils savent très bien haindreo raha zany haindreo éducation zany tsy manjary à Madagascar eto fa ireo tsy bouger tagnandreo pour que ça change fa au contraire ireo miala dikan'zegny tant que raha zegny tokony apetraka condition pour quiconque te ho lasa ministre te hitondra Madagascar te hitazogny poste politique tokony tsy afaka mampianatra zaza à l'extérieur satria nagnino am'izay fotoagna zay ils feront des efforts satria zanakandreo koa boka hianatra karaha zanakanao tsy mety amindreo amizay ta zanakandreo entra amin'ny raha tsy manjary tsy maintsy amboarindreo io raha io sitrapose le raha fa voatery reo tsy maintsy agnano tsy maintsy voatery satria ny éducation moa koa misy étape izy io ao izy koa tsy haiky mbola zazamena jusqu'à izy ataotsika hoe zaza mianatra mandeha mikoragna izy manomboka mivolagna igny exemple resiko zegny zaza manomboka hivolagna izy misoma briquet par exemple mampiretry motro igny izy ambaranao ambilanao zofanao may tsara hainy dikan'izay mbola tsy hainy dikany may zegny satria nagnino mbola tsy niaignany karakory le may ny volagninao moramora izy tsy hainy amaray izy ambilanao briquet fa briquet ny kakabe izy io mbola magnano izy farany izy ambelanao izy misoma briquet may izy koa fa may izy amin'ny amaray afaka amaray tsy agnano eky satria éducation zegny de karaha zay koa zany raha ilaintsika am'ireo mpitondrantsika reo satria les consciences am'le intérêt général sy ny intérêt supérieur de la nation no tsisy nefa izay raha zay no tokony moteur raiky mibaiko ny mpagnano politique jiaby ny intérêt général sy ny intérêt supérieur de la nation raha hitantsika teto tsy politicien no problème fa on n'a pas de politiciens ce sont des politicards ce sont des arrivistes ce sont des opportunistes raha roa samihafa zany izy koa politicien zegny tsy mitady intérêt ho anazy izy tsy mitady intérêt ho antegnany fa mitady mikatsaka zay ahasoa sy ahatsara ny mpiarabelona indrindrandrindra ny vahoaka zay ny fidy azy fa idirako ndraiky hoe za hoe tsy dia d'accord loatra boka anao mivolagna hoe fa tsy politicien problème volagninao fa nazavainao taminakara azy izy teo hoe fa tsy politicien volagninao problème ke ro olo jiaby eto zay miparticipe agnatin'ny événement zay misy amin'ny fotoagna joty io zegny malgré zegny tsy tologno nataondreo tsy tologno déjà zay tsy tologno natao to tsy tologndreo fa ro fo zegny après raha io ro navy fa nivolagna ndraiky hoe zegny any jeune ny tologno teo fa nivolagna fa zay tsy mila politicien fôto fa samy fa conscient fa no amizay nivolagna fa tsy vrai politicien ro io volagninao ke amin'ny fomba karakory amizay zegny mba hoe asa mba azahoagna tsy haiko na mba ampiova mentalité ny olo mpagnano politique à Madagascar eto mba ampiova roa hoe vrai politicien zegny fomba karakory nefa tsy maintsy roa fo isoma firenena aty eto misy olo siteko amizay raha koragninao zay misy raha nambarany Martin Luther King ambarany ce qui m'effraie ce sont pas les gens mauvais, ce sont pas les mauvaises personnes. Enfin, le fait est qu'il y a des gens bien qui ne font rien. On pointe du doigt les politiciens. Fait qu'est-ce que nous on fait? Politique. Force vive de la nation, on représente plus de 60% de la population. Force vive. Accepter ntsika indesin'olo efa fantatra fa tsy izy. Il serait peut-être temps
mila midika agnatin'ny instance. Anao boka tsy d'accord aminaka quand je dis ouais, tsy politicien no problème. Au fait, on n'a pas de politicien. Ny atao hoe politicien de quelqu'un manana valeur voalohany indrindra. Miaigny ny atao hoe éthique, miaigny ny atao hoe déontologie. Inspiré izy amin'ny resaka intérêt général sy ny intérêt supérieur de la nation. Ary indrindra miaigny agnatin'ny discipline de parti. Zany hoe, za Jody, marigny za vice-présidente nationale parti politique, fa izy koa raha i-engagé parti politique, za tsy afaka tonga de mamaly aminao hoe zany positionné. Satria nagnino, y a pas que moi. Maro zay agnatin'ny antoko politique zegny ao. De misy olo magnano, ataontsika hoe misy olo zany agnatin'ny parti magnano veille informative, tout ce qui est information. Ao, de magnazava et en temps réel, zao ndray position. Ameko exemple anao zao anao en 2018 ane, zay ne pro Andry Rajoelina agnisan'ny nametraka izy teo. Leader fanily zany efa nanagna projet de société. Zegny ny ma politicien. Nianty, za koa agnontany anao. Anareo leader fanily ma zany izy koa mahazo pouvoir karakory. Tsy maintsy agnontany zay baka io. Tsy maintsy agnontany ako anao raha zay baka io. Karakory izy koa zay managna mahazo pouvoir. Zahay koa mahazo pouvoir. Io tsisy raha petatoko. Io tsisy hasard. Io tsisy olo parachuté. Satria zegny problème tsika. Olo tsy niara-niray petsapetsa taminao, olo tsy hainao comportement, olo jiaby igny tonga io par hasard, le olo tonga mitondra tsika ne, olo tsy niaigna agnatin'ny valeur an'izay parti zay, tsy niaigna raha jiaby nambarako teo zay, tsy niaigna atao hoe discipline de parti e. Misy discipline agnatin'ny parti io. Si tu es de gauche, tu es de gauche. Social-démocrate anao, social-démocrate. Libéraliste anao, de libéralisme niaigna anao, zay no prônevanao. Tsy miala am'izay raha zay anao fa fidèle am'izay raha zay. Zay Jody. Tamin'ny andro nidirako antoko politique mbola tsy nahazo, ary mbola tsy nahazo mihitsy hatreto. Ny poste la plus haute instance azonay zao tao amin'ny Assemblée nationale, azony antoko leader fanily zany. Ny ankoatran'izay ministre, zay mbola tsy nahazo fanjakana ho atsika zegny amin'ny terme courante, mbola tsy nahazo fitondrana. Satria nagnino, zay koa mikoragna raha réaliste, satria zay koa ne agnisany tsy mahay mavandy. Satria fieritreretantsika fagnanaovagna politique de vandy. Mila mahay mikoragna, ary zegny erreurantsika amin'ny Jody. Olo koa fa mahay mikorana, zo ataovanareo ministre. Amezanareo toerana efa igny mety olo ilaigna. Si olo mahay mikoragna tompoko no ilainy Madagasikara. Satria atsika Jody tsy amina étape-na bla bla bla. Ary erreurantsika hatramizay, anareo Jody mivolagna. Érogène Z mivolagna. On n'a pas besoin de politiciens. Azov, olo tianareo ndeha hitondra io. Tadidio fa olo mila mitondra firenena, sy net société. Izy koa tsy société le raha de zone raha tadiavigny, qualité tadiavigny ilaigna amin'olo araiky hagnano leader politique, de mahafeny atao hoe politique voalohany indrindra. Managna leadership politique. Satria hafa mihitsy ny leadership politique par rapport amin'ny leadership d'entreprise. Tsy mitovy zany. Faharoa magnaraka an'izay, olo tokony mahafeny administration. Olo tsara niaigny asa-panjakana, andeha ataonao président, ataonao ministre, qu'est-ce qu'il va comprendre? Io izy vao hagnano tefiampatana. Io izy vao hianatra. Olo tsy technicien, zany hoe tsy amin'ny tsisy raha hainy makasiky le raha, tsy nianatra mikasiky igny raha igny. Ameko exemple maro be. Olo, par exemple, diplômé amin'ny resaka mine. Mine nananany diplôme, andeha ataonao ministre en santé va. Maro loatra zany raha karaha zay amintsika Madagascar eto. Parce que tu connais quelqu'un, de mahazo place anao, même si tu n'es pas qualifié. Ampodiko ndraiky, le profil d'un leader tokony tadiavantsika, tokony apetraka antsika amin'ny place io. Mila mahafeny administration. Zany hoe farafaratsiny managna expérience amin'ny resaka fonction publique. Tsy olo avy amin'ny privé mihitsy. Halan'olo raha volaniko zany. Je sais. Fa mahatsara firenena.
mahatsara firenena satria nagnino maholoatra olo avy amin'ny secteur privé ty midika agnatin'ny raharam-panjakana tsisy raha endreo or vao mianatra izy tsy mitovy zegny raha secteur public ndraiky secteur hoe tsy mitovy administration publique ndraiky privé tsy mitovy zegny mitovy ny administration publique sy ny secteur privé olo araiky nata izy multimilliardaire amin'ny secteur privé ary tsy mijustifie hoe izy ho tafavoaka velona amin'ny gestion du patrimoine de l'État. Raha roa tsy mitovy zany. Fa azovy tamintsika mba fa avy nivolagna hoe ireo jiaby napetraka antsika tamin'ny place teo, est-ce que ireo qualifié amin'ny raha jiaby ambarako zegny? Tsy politique fo, fa technique. Administrative. De administration. Misy ireo ministre ato tsy aritanao sora feky. Même nous on sait pas hoe azo ma olo paye antsika zegny. Atsika mandoa karaha mandoa tsy haintsika aby. Misy ny sasany ndraiky bla 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 gauche droite karaha hoe ireo ny tegna magnano raha. De atsika amizay mieritreritra hoe izy igny tegna miasa satria nagnino satria mivolagna. Ke raha tsika agnontaniako anao amizay par rapport amin'ny raha zegny anao zegny vice président sy ny leader fanilo zegny. Bon karaha tamin'ny sasany teo zay tagnatin'ny antoko TGV iarahantsika nahita teto fa reo zegny agnatin'ny antoko ao raha ataondreo agnatin'ny antokondreo zegny magnamia avantage antokondreo ndraiky olo nitondra teo. Fa reo zegny nefa reo tokony agnatin'ny antoko misy reo antoko politique misy reo selon raha volaninao tokony misy éthique misy raha jiaby zegny tokony hoe izy koa karaha zegny tokony hoe magnano raha hoe amagna problème ny vahoaka. Ke anao jo koa zegny anao jo tinazo poste clé zegny agnatin'ny gouvernement exemple en tant que vice présidente ny leader fanilo anao. Est-ce que hoe anao hoe ama problème ny vahoaka anao sa agnamia avantage parti politique misy anao? Faut zay bokara nisy teo. Raha jiaby baka tokony amentsika agnarana qu'il mérite. Izy koa agnano raha zegny za joti za mahazo poste à responsabilité de ampidiko olo jiaby agnaty. Ya zay bokara teko agnotanao ampidiro agnaty. On appelle clientélisme. Fa tsy gouvernance zegny. Tsy fitondragna zegny. Fitondragna zegny ça doit être inclusif tokony tafiditra agnatiny io aby olo jiaby tsy se sentir écarté. Écarté. Et le plus important izy koa fa à poste à responsabilité non efa tsy leader fanilo eky fa là on parle de politique générale de l'État. Fa atsika joti ironiala igny anareo fa avy nahita fa vitanareo ma ino politique générale de l'État? Est-ce que mamaly les problèmes tsika? Resaka maquette ny hitantsika. Fa les politiques générales les hoe tiany les raha tableau de bord à mettre en œuvre mandritra ny mandat ty. Nentsika tsy zegny. Nentsika tsy zegny fa le raha nataon'olo mpitondra io mandeha au freestyle ou ny fiteny tanora. On gouverne au freestyle. Arakaraky ny sentiment au moment ny volagnany, en place volagnany, raha volagniny io. Juste donc chaque 10 minutes, 20 minutes avant l'intervention izy magnontany, c'est quoi le problème ici? Zegny hoe tonga amizay izy mangala micro izy mivolagna, zegny. Donc on est en mode propagande pendant tout le mandat. Propagande faut tsisy asa. Tsisy action. Satria nagnino? Fomba koa mandeha mesurer no atteinte na résultat sans tableau de bord, sans tsisy zegny les documents qui définissent ti politique générale tika. Ti les raha à mettre en œuvre. Donc anao tsisy moyen de anaovanao suivi évaluation. Où est-ce qu'on en est par rapport à un objectif napetraka? Et pour chaque ministère za zoti ty volagna tam fomba nitondrasandreo teo igny autant tonga de foagnana ny ministère diaby. Parce que le président, pour chaque problème, on appelle le président. Oui, il y a un président, un problème. C'est quoi donc, ravouang. C'est budgétivore parce qu'au fait, le président, il résout tout à lui seul. Est-ce qu'au niveau il faut qu'on t'aille, Bouise Foucaï. Bouise Foucaïna. Tikazan Chimana raison d'être. Les séparation de pouvoir. Tiens, tika we fitsarana zanene an fitsarana. La sa président kaïnga. Abazaro mis problème. Ministère en santé zany en santé. Ino zany ilantsika olo jiaby regny. Ino ipayegna olo jiaby zegny. Izy koa président faut kayentsika pour chaque problème. Finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Olo raiky fogna fidintsika io. Samy miala. Tsy mila maire, tsy mila député, tsy mila ministre, tsy mila premier ministre de zay. Tsy ilaigna zany zay raha zay. Izy koa fomba nitondrasandreo le raha teo. Izy ka olo jiaby agnatin'ny parti politique lasa miantehatra amin'ny président io au fond. Olo jiaby satria au fait ny gouvernance nazy sa
a été surtout marqué par la gouvernance ny parti zay natsangany satria il voulait le pouvoir. De eo am'zay zany le nivolaniko taminao teo hoe tsisy politicien parce que ce sont des arrivistes, ce sont des opportunistes. Zany hoe nahita le intérêt izy tam transition de natsangany ny parti de zay vao izy niditra. À peu près karaha zay daholy reo parti politique hitantsika teo. Fa tsy amin'ny fitondrana izy maty koa zegny parti politique. Koa zany parti. Nefa tsy tokony zay. Tsisy olo zegny tegna nagnano les courses au pouvoir parce que reto olo reto ne efa nanana ohatra ny antoko leader fanily zao manana plus de 30 ans d'existence. Zay mbola tsy nahazo pouvoir. Nefa zao tsara nisy pouvoir. Ça veut pas dire pour autant za joti manana choix ne za andeha hijapy train efa mandeha. Manana choix za afaka nagnano an'izany za. Fa tsy nagnano an'izany parce que za manana valeur, za manana éthique, za manana déontologie, na mbola tsy mahazo pouvoir zay niany. Za mino amaray afaka maray. Lera de tsika diaby miaraka amin'ny foi, atsika tanora magnano politique, io tsika vao tegna miova. Ino zegny ma mesure tokony mba iraisiny na hoe solution tokony aroso zegny tsy siany problème nisy tamin'ny le 25 jusqu'à le 14 octobre ou ici après 10 ans quoi. Voalohany indrindra mora ny magnometsiny olo mitondra. Mora ny pointer du doigt ira ihany boka nagnano zegny hoe ira ihany nagnano zegny hoe ira ihany nagnano an'zegny hoe mora zegny c'est solution de facilité zegny. Fa raha telo zany na raha tiako ambara par rapport am'zay raha zay voalohany tsy manjary reo mpagnano politique reo. Reo tsy manjary marigny. Reo tegna tsy manjary marigny. Fa atsika zao ty atsika tanora 60% de la population atsika zao ty koa midika agnatin'ny antoko politique reo atsika jiaby. Tsy hisy raha iova foa. Na tiagna na tsy tiagna peu importe za tsy mivolagna hoe raha ny tegna tiako za mivolagna anareo midira leader fanilo aby. Fa midira amin'ny antoko politique mba manana projet de société, manana vie nampiaramonina à mettre en œuvre. Et surtout, manana olo efa mipetrapetraka hoe atsika ma zany koa fa mahazo pouvoir, azovy ny apetraka antsika olo hay ny apetraka amin'ny place. Olo hay fa compétent. Fa tsy hoe olo hay parce que misy intérêt. Zay voalohany. Faharoa magnaraka an'izay, mila mianatra mifampiaino. Zay isorako manokana ny président teo aloha nanana an'izay capacité d'écoute zay izy. Raha ny tokony ho izy iny tokony tsy havita mandat. Fa navela n'olo jiaby nidrotro an-dalabe 72 députés nagnano blablandreo teo izy nagnano répression. Izy nizaha fo. Izy nizaha. Mazaka izy. Satria c'est la définition de la démocratie. Mila mianatra mifampitandregny. Ary fahatelo farany ny atao hoe conseil régional de la jeunesse. Zany hoe raha ohatra ka midéfinir ny atao hoe politique nationale tsika zany hoe politique ampanjakana mihitsy tokony miainga avy amin'ny jeunesse tsika satria izareo no 60% ny vahoaka. Reo no mahafantatra hoe ino le raha ilaindreo, ino no mamaly le etaetandreo. Donc logique kokoa zany raha ohatra ka miainga avy agny amintsika tanora eraky Madagascar, eraky ny région any no miteny hoe zao no marary anay, zao no tokony hoentina anatsarana ny fitantanana eto Madagascar. Rehefa défini zay zavatra zay de vondronina ao anatin'ny conseil national na jeunesse am'izay de any no mametraka am'izay ny politique générale de l'État. Satria efa ela loatra ary io ny tena problème tsika Madagascar eto ny politique dia ataondreo ambony ao. Fa tsy mitandregny le fa tsy mitandregny an'le besoin avy aty ambany. Meko exemple tsotra efa niaignako, efa hitako maso. Misy parti à Madagascar eto tsy tononiko eto hoe fady andreo mihitsy ny mampiasa WC. Ho an'olo magnano terrain mahafantatra tsara hoe aiza zany toerana zany. Nefa nagnano satria misy programme hoe miady amin'ny fanaovana maloto eny Ankalamanjana de nanamboatra WC. De anao ve mieritreritra amin'ny toerana zay considéren'ny zareo fa fady andreo mampiasa an'le WC, anamboaranao WC de isy ampiasa ve? De ohatr'izay zany le politique générale de l'État zany hoe le zavatra rehetrarehetra ataondreo tsy mamaly an'le etaeta ary zay no mahatonga an'le hoe mangataka jiro sy rano nona ny vahoaka malagasy kanefa inona ny zava-misy teleférika aloha ny misy.
Merci aminao koa madame Kety tafatafaty aminakà teto fa tegna mazava e, za afapo koa. Afapo zegny amin'ny sujet jiaby nikoragnintsika koa. Tegna ny afapo za fa merci aminao fa za koa zegny kaiky anao magnaraka misy débat atao antsika zegny miaraka amin'olo araiky zegny anao mety mazoto ndraiky. Za mazoto izy koa resaka débat zany tout ce qui est partage na Surtout zay au niveau ny jeunesse sociale zegny. Au niveau misy za zay raha anagnako traike fa vognony za mifampizara. Ay, ok basy anareo mizaha koa zegny hitanareo koragna jiaby nataonay teto fa anareo koa magname suggestion zay par rapport amin'ny sujet jiaby nikoragninay teto fa izy igny zegny le taminay taty zegny izy fa naboakanay jiaby zegny. Naboakany taminany question taminakà taty miaraka sujet jiaby koa naboakako izy fa de anareo zay mahay zay karakory zay jugement anareo par rapport amin'ny koragna jiaby nataonay. Merci aminareo jiaby.